برنامه جینگه رزو سلاف تماشاوانین هجا جینگه همه ایرو هرم توره امد درباره هرم توره و تایبتمندین هرم دا چاودرین خو ایرو بگره پارو بکن ام بهوینه او برنامه لگور دلی و به جینگه دست بید که نها لندره شکفت کی گلک مزن دامه اف شکفت خوازاییه نه به دست انسان هاتیه چه کرن دسردم بردل فلکت خوازایی گاوا چه دبن به تقینا چیا و به آویرا افتشتین وسا تشدگرو و همان دمه ده بایه لور تابی انسان جی هن لگور شرط و مرجی خواب کارانی نه چی کرنه حیوانان ام بجه جبر بارین سرمانه هانینه کرنه لور شخواه لور لعرده پشکوله پزا وانجی های خویایه لعالیه دجی اینکی وک ستون لور تشکی مایه خوازم ویجی نشان بدم اف جی بفکرین یعنی آگر بکه و قوتکی داره قوتا داره چون دوندره خدا اوه دگری تشه دگری اف جی وسا مروکاره بحسبینه لور وسا قوله کی جی دیسا چیه بیه وک ستون ناف بردامای ایجاد خوازم هی کی بسا تایبتمندی شکفتان جی بکم تماشاوانین هجاد شکفتان دا هین حیوان هنه به تایبت اندر شکفتان دا دجین مثلا یک جوان شفشفو که بشوه لیست به ده شکفتان بوی رنگی دا و ده همان دمه دا امبیشن کرموری فلانجی وک جنگه همان کیزک دیساد هر وها و جبو هن حیوان کووی جی وک جی سپارتنه جبو بشوه بین لیست ببین وک رووی به گر به هرش به وعش به یعنی دوی چارچوبه ده حیوان بین لوی داره لیست ببجی بشوه هیا تایبتمندیه نو خوازای و شکفتان آنگو زونگ جی مرفت کاره جرا بیجه اوه انسان جی حیوان جی فایده دبینن تایبتمندیه که خوازایه وسایه هرم، دور، زون، شیموگ، آنگو هورکه بشک جغرافیک آن پارچه که داوش کرنا کارگیریا ولاتکیه. ده اتنولوژی و بشن زانستین همواته ده هرم
جغرافیا خودی تایبەتمەندیên sosyo-kültürel û etnolingwîstî ye. Li welatê me gelek herêm hene. Ji wan ên herî balkêş Dêrsim, Amed, Hewreman, Soran, Serhed, Botan, Behdînan û Lekistan in. Li van deveran ne tenê zarava û devokên taybet têne axaftin. Ji aliyê dîrokî, coğrafî û olî da jî taybetmendiyên wan hene. Mînak li Dêrsimê zaraveyekî taybet tê axaftin. Ji zaraveyê re kirmanckî tê gotin. Di nav van herêman da bi hezaran cî, war, dever, şêmû, ango zonên taybet hene ku hêjayî pêbezkirinê ne. Weke mînak herêma Torê. Temaşevanên hêja qasek bere jî em ketin hundirê şikeftekî me hinkî behsa taybetmendiyê û şikeftê kir niha jî li vir li pişt min jî çend şikefte ne. Di nav xwezayê de bi vî rengî gelek şikefte ne lê evan şikeftana ne hemû bi heman navî wek şikeftêne pênasekirin. Cuda cuda wekî em bêjin ziving heye, şaxor heye, qelşik heye, qul heye, kun heye, hûr heye. Her wiha ece ev yên pişt min jî meriv dikare ji bo ev ya wek bêje wek şaxorê ye, ev jî dîsa wek şaxor li vir hinkî bêtir merikare bêje qelşik, qul jî jê re dikarî bêjî. Êce ez dixwazim hinkî behsa taybetmendiya vana jî bikim. Di serdemên berê de xwecihiyên ku li vir jiyane li herêma Torê vana wek em bêjin agirgeh jî bikar anîne. Çünkî qatiyê ev şaxor û şikeftan hemû reş bûne bi ewa agir têda agir kirine yanî wek agirgeh bikaranîne taybetmendiya vê herêmê û avan şaxor û şikeftan jî meriv dikare wisa pênase bike. Li vê derê jî bawer dikim hewş hatiye çêkirin. Ji ev kevirê mezinê vê derê jî jê feyda hatiye dîtin. Çünkü aliyekî hewşê girtiye. û li vir dora dîsa bi keviran honandiye wek ew ê. Heywanê xwe maqex li vê derê bicî kirine. Niha li vê derê bana qapûşkin. Ji xwe qapûş navê xwe li binê ewan digirin. Bi taybet li binê qafikan digirin. Ji ber wî jî ji qafû qapûşkê navê xwe digirin. Ez dixwazim hinkî behsa ev li jor keşîşxaneyekî heye li herêma Torê taybetmendiyekî heye li vê derê wek keşîşxane gelek henin. Li vir jî keşîşxaneyekî heye bi rastî jî wisan li berpala çiya hatiye avakiri. Dîsa bermahiyên ji serdema berê wisan li aliyê rastê keşîşxaneyê dîsa bermahiyên wan hene xuya dikin. Em ê qasek şûn da derbasî latê diyar bibin. Eger derfet çêbe em ê hinkî bi dîtbarî behsa ew bermahiyên wê derê ji were bikin jîngeh didome.
ناوس تماشاوان هجا او جی یک جی شکفتانه لی تایبەتمەندیە کی وێ دژی هەیە ناوس ئینسان چێدکن بواتەیە خوا jî ناوس û tawus hemwate ne yani navê xwe jî ji wir digre ew jî balkêş e. Herêm kadên ji însan û hawirdorê ango fîzîkî û beşerî pêk tên. Herêm li gor hin çavkaniyan dabeşî herêmên bingehîn dibin. Di erdnigariyê de taybetmendiya herêman bandora însan û hawirdorê bi awayekî berfirehî tê dabeşkirin. Sînorên herêmên erdnigarî bi piranî neteqezîne. İstisnayî ji aliyê hiqûqî de bi awayekî zelal sînorên dewletan ji hev tên qetandin. Li pirî welatan herêm weke ciyê debar û rêveberiyê tê bikaranîn. Li vir parçeyên kûpan hene dema besa kûp tê kirin ez bihara temaşevanê me jî çeqînî ji goyê wan diçe weke zêr tê bîra wan ev jî ji heriya soringî çê dibin ez dixwazim hinkî besa ev taybetmendî bikim piştî em wisa li vê herêmê ji rast hatin ji bo kûp tê bikaranî ji heriya soringî ev tê çêkirin wekî tenûrê çawa çêdikin ev jî bi wê rêbazî tê çêkirin ji bo kûp tê çêkirin ji bo cêr tê çêkirin dîsa di heman demê de ji bo dêzik û xilik êca evana pêwîstiya însan bi vana bi çawayî çê dibe dêzik rûn dikinê xilik hêkan dikinê her wiha dene jî dimsê û bastêxê dîsa di heman demê de em bêjin benî meşlûr ango ew dikine dene ev ez bawer dikim parçeyek ji a deneyê çünkü ev hinkî qalin de li gorvana ev jî a dêzik e belê wî dibînin ev hinkî bêtir estetîka wî xweş e xwedê dizane kî vana çêkiriye û çend ku çend kesan temasê vana kiriye niha jî li herêma torê bi kêfxweşî besa ev çanda herêma torê dikim. Nimuneyekî binê cêr temaşevanên hêja wekî wî dibînin ev binê cêr e ev jî parçeyek ez ê yek du ji vana bigirim baxwe.
نها ام الهريمة توري گرو گشت خود دومینن اف جین ها از لیمه جی اف کورین لور همو جی چیا به پیکاتنا اردهه جانو پیکاتین خوزایی را اف همو جی جور دا کتنا خواره براستی جی هر حباوی تونان گرانی هم مرد کاره بیجه یه پجوک جی هنن تشتی که دوزی تماشاوانه جا قاسک پره از راست اف تیر سغور جی آتم سخور جی اف تیروی وک چکاویه وک جبو پاراستنه بکارتینه حتی لور بقاسی سانتیم 2 سانتیم دلا شویده دما ارشکی الهمبر وی بکرن پشت خواده و اف تیرین خواه جبو پاراستنه وک چک بکارتینه اف جی لوی هرمه تیوی واته کو سخور دیجین اف در بپرایی دبرپالا چیا دا وسا کجوتکن بعیوین خوزایات نه یک جه نها لورجی اجا اوان بعیوان مازن نابن یعنی بعیوین خوزایی نه بعیو جی ناگرن تنه وسا شین دبن او خاص یعنی وکی فیکی نادن جبر ویجی مازن نابن وک کجوتک وسا دمینن اردنگاری بشری شاغه که سرکه تاثیرداری انسان و هاوردوره یه. اردنگاری بشری دیتباری انسان و گوهرین رو ارد آنالیز دیگه. اردنگاری بشری نه تکلداری انسانه. دما بحثا انسان بکرن جواک تفهم بکرن. انسان و پیکاتین انسانی تینه وکولین. اردنگاری بجیبونی چکرنا جنگهان پیشکتن و گوهرتنین کوکی و بلاوبونا فونکسیون وان دکوله. اردنگاریه بجیهبونه علاقداری جی اوار جنگهیه دوی چارچوبه داد کوله اردنگاری او هرمی تندرستی دیروکی سیاسی صنایع چاندنی توریسم بازرگانی مادنی او انرژی نه بله تماشاوان هیجا نهاجی ام دچیا دا هلکشیان ام هاتن لوتکه اشیا اف در هری ما توره جراته گوتن انگو بسوریانکی تراب دین هری مکه تایبت لباکوری کردستان لسرباجار مردین مردکاره پیناسب که هر وها مردین بوتان و الهجی دگره نافخه ناوند و قاده وک مدیاد مرد دکاره پیناسب که اف هرم به تایبت به پراهی خواجیهین و داره سوریانن هر وها هن مدنیت دنجی لور بجیبونه وکه کسین کلدانی ارمن مسلمان یزدی اف همو لور هرما وک تورته بناف کرن لور همو به هف دورازی جیان کرنه tabi ev herçi qasa herema Süryaniyan be penasa kirinci weki mengot hin gelin dijî li vê herêmê bicî bûne û bi hev dûra jiyane. Ev jî taybetmendiya vê herêmê ye. Ez dixwazim hinkî behsa erdnîgariya herêma Torê bikim. Ji qerejdağê bigir hetanî hezexê kirboranê ev rexê wekî şêmûk jî tê bikaranîn herêma Torê hemû digire nav xwe. Herêm bi pirahî çiyayî ye. Lê li çiya şûn da herêma deşta Mêrdînê deştekî
بخیر و بر د سینور روجاوای کردستان دایه لهمبر ما روجاوای کردستان مها ام لباکور برنامه خود کن لهرما توره گلک دیر و کشیشخانه جی هنه وک جیه عبادت خانه یا ام بجن گلین سوریانیه جگوند هاخه یه مدیاده و زازه بگر دمزیزه خدا حتانی خرجداغه گوندن شمرخه دیرکا چیای مازی نسیبین مدیاد هر وها نافچه کرجوسا باتمان جی دگره نواخواه اف بتایبت اف هرما من بناف کر بشک جه مدیاد نت دا وکیدن همو چیایه بتایبت لروج آوای مردینه چیاین گلک هیجا هنه بدید باریا خواه ادخوازم که بسا تایبت مندی آوان چیا بکم لولات ما گلک تل گر زاگ هر وها تومک هنه لی چیاین آلی روج آوای مردینه به شکل کی تشه کی هیجا بدید باریا کی هیجا وسان وکی تل گر این سر بخواه جه سه آلیان و قرقز جه آلیه کی و مرف دکاره بیجه درباسو که سروان تل و گر آنگو تپکان هیه براستی جی بالکشه وکی چاو دبیجن شیموگا مردینه از باور دکم او تشگرتنا خوزایا مردینه جی جورته شیموگا مردینه ناوه شیموگی لگور او تایبتمندین که منها بس کر دچیا ده هنه جورته گلک جیه کی هیجایه هرمه کی گلک دولمند و گلک بدیتبارین خو به هیبتی و احتشامی خو جیه کی هیجایی دیتنیه لولات ما گلک هرم هنه براستی جی مثلا دناو هرمان ده هرم هنه وکی ام چون بجن هرما بوتان خرزان سرحد درسم آمد چون ام هرم بناو دکن دناو و هرمان ده جی هن هرمن پجوگنه ده جه هرمن پجوکتر جی هرمن گندو گندکان هنه ایجا مرد دکاره بیجه لولات ما هرما هری تایبت هرما توریه چما هرما توریه به زمان خواه به عرف و عادت خواه به باوری و چاند و کلتر خواه جهنه براستی جهنه خواجیهین و داره رنگینن پر رنگینن زمان وان و دوک وان براستی جی رنگی کی جدا ده زمان کردی صد خوازی نها از به دوکا توریان بزانبم من پیشکشوانی لوی داره به ترکی بکران بله تماشاوان هیجا گرو گشت میا لهرما توره ددومه هرما توره جبر تقینا ولکانیک آقرج داغه پراهی وک کفره قرج داغه نبجی همی کفره وک زناری خرافیه لو رجی دچیای و داره دا زیاده دارو برتنن چیای باگو که دا هنکی دار هنن لی او دار و داره جی پر مزن نابن نهال ورجی داره که هی اف داره کزوانه یه وصد چیا دا زنار دا در هاتیه خود داره کزوانه هجیر و بعیف اف هر سیفکی دزناران دا جی درتن براستی جی خوازات شکی وسایه هر چندی و داره ام بجن جیه کی ولکانیک بجی لجی ولکانیک جی دناو او هرما ولکانیک دا جی هن دار زیل ددن شاق ددن درتن لوره جی لوه هرمه جی مرد کاره بجه جبلی دارا مازی چونکه دارا مازی زیده هیه جبلی دارا مازی وکی مگوت کزوان بعیب و هجیر جی بطایبت لچیاین هرما توره درتن
تماشاوانên hêja mecwera hinkî behsa şêmûga torê ango herêma torê kir. Niha li pişt min jî deşta ku dikeve rojavayê herêma torê li pişt min xuya dike. Ev herêm ji binê qoserê bigir hetanî hezexê wisan hetanî şirnexê jî meriv dikare bêje didome wek li ser sînorê Bakur û Rojava. Li pişt min Rojavayê Kurdistanê li hember min jî çiyayên Bakurê Kurdistanê herêma torê. Bi rastî jî ev herêm weke du însanê bi por û bêpor, deşt û çiya. Meriv dikare vê herêmê di ser şiklê însan da jî pê naseb bike wek deştekî dûz û çiyayekî bilat, çiyayekî zinarî. Hey lê Pir Fatime leske bilezine Potu panto yemiş kalşike kuaran derine Li nava milê ke heft go palê asın teda bikşîne Hey lê hey lê hey lê Hey lê hey lê hey lê Ez ê herim çiyayê gindorê Ez ê herim êrga kaniya zelê Belkî mihikê lawî bikujin Ez axîno fîna dilê xwe pê bînim Hey lê Hey lê hey lê hey lê hey lê Belê temaşevanên hêja em îro hatin herêma torê. Me behsa taybetmendiyên herêma torê û hin çavderiyên xwe bûera parve kir. Hêvîdarim bername li gor dilê we derbas biye. Heta bernameyekî din û li jîngehekî din. Bimînit xêr û xweşiyê da xatirê we.